your best YouTube channel. Why media. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. Kirungi kyokola okuba nga oliko Why Media mwebale kutuwagira mu bonambozi ifebambe ku YouTube tubenda ino bye mukola bitwizaamu amaani yasaba yakaba kale ku subscribinga to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. Jo meso subscribing. Awali ekigambo subscribe mukale emyufu oba okona bambyo nabango tweyunzeku nganka ali kwerabira nze Yazid Yolisigira owefe busede mu bikado ngawe muri kumbona lero ndizeyo ko owefe busede yebanzala era mbere mbale teranga embose denda wolo edi fo owefe nze owefe abanzala ku kyalo na bitambala mu igombe eriye busede mu district eyidinda mpegano lokuba nti owefe tuli balimi ba bikado ngawe muri nti Jinja district ya kulima bikado lokuba nti ebyuma bingi ekyuma kya madivani ekyuma ekyema yuge n'abandi abeka muri babino neno so ebikado bingi is the economic activity mu igombe eriyo busede kyovo bona ife tukatu tuli ba busede mu bikado kuba waida mu busede ebikado twabirimira era biri paka kuluya ebikado twabirima paka kuluya yeto eyo nayo na bikado buli wantu era ife President 7 yakoba abantu baje baliye mogo aife abe busede mogo tukali kutenga kumulya endala wekuluma ngoza kasente kakawunga na mutiyere ojaga amena galendole wati ama walia ebintu byabeerawo so ndidi eno awo ife busede mu bikado wano ku kyale na bitambala era nga wano wendi kwogerera wano no waife webanzala ndi eno empe odire kumfuwa ko bwibuka empe odire kumfuwa ko bwibuka wabala nga ekinde this time omulundi guno tuli ku kidukizo oba ku duwa ya muzeyi muzeyi gange yaffa about 10 years ago myaka nga 12 yajo wa katonda ali eyo yaja kutufonera kifo wabula nga ife abaana basigalawo twasalawo nti buli mwaka tukole ekidukizo bambi okumwidukira olwe emirimo mirungi giyakolera ife olwe emirimo emirungi giyakolera ekyalo olwe emirimo giyakolera Uganda n'ekikakye so tuyida twekunganikiza galala twaba walala twamusomera duwa twayita abawalimu twasoma duwa twasaba katonda amusoni we byamusaba ku mubulamu abo olyawo amuwe ekyomule ekyemirembe yatwasaba ni katonda nga tumwegayira tumuzeyi wefe amuwe nijjana so tuyida wano twekunganikiza eno mu kyalo tuvone na kudi nomba irenga wasi mungi mba irenga tibawo ino video tibaga byakabi bambi ndi nabyo bingi bili mu jokoni aize nandira ku kweno waife ngawe bakoba ati east or west home is the best ni wojawa wakesi galawaka wano no wange ni enfuira awenfuna emikisa bambi oboli awo yensinzira ku na ideyo mu kibuga ngawe mbakobye tuli wano kusomera muzeyi duwa kumusomera duwa n'abaana okwira awalala tudako kwano eyafumbira gundi eyazimba gundi twabanga twekunganikiza alala yes ebidu kulubya idaba mama babonaku so n'ensonga yene bambi yetuleeta eno aye ngawe muli kubona tukole ebintu ebyendawulo nadiro ebyokulya bibaawo muli kubona video dange disinga tulikolaga byakulya enkoko tusale enkoko twasala enyama twafumba emmere aye nga ife ekyendawulo ekiriwo oweifo wano nti ebintu byaife tubifumba in the African way tubikola enkola eyaira
nga ba mama babikolanga ba dada ifa tutujja ne tuleta abantu eyo mba baide batufumbire ife enkoko tugise mwene nji nga nze mwene nja nayita enkoko nagisalako najiga abaana b'amaana zena n'amaana nga we twabikolanga mu buto bino batusomesanga dede n'okufumba bamaama balina baife n'abafumba babaga ifa tukali kutuuka awo mbu tuleete bantu tutegale batandika okutufumbira batandika okugabula abagenyi baife ifa tubyekolende African way eyo nkola ya kizungu eyo okuleeta abantu batandika okugabira abantu eyo okufumbira abantu ifa tufumbe emmere yaife yene mu mbeera yaife ey'omwosi so nekiri wano mwe bali kuba ku YY Media bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Muzeyi wange abamweta Ahmad Ediroma yali musada mukindaji era nga mama nifino amwigombo yali ebusede ni mu district ya Idinda yali musada mukindaji wante nga buli ayenda nyama muzeyi nga nabatunda so tiyakoma kuno yali musubuzi yali ngana amaduka bitundu ebyendawolo ate yali mulimi nga alima ebikado alima duma alima biki so muzeyi yatulekera ebintu bingi ngotole ku bino byatamu nti empisa obwetowaze yatamu ebintu bingi yatwegesa ebintu bingi ebituyambye kubambi okupambakana munsi okuboneka nga tuliwo nga tutwenigira mu bikola bibyo oboolyawo bisobola kuswaza lina lye obwibi ebikola ebyobusegu so bityo so yatwegesa ebintu bingi ebituyambyeko kubambi okuba kino kyetuli era kyova obona tuvaayo twakati no muzeyi tolina okuvaayo tumwidukire tutengawo okuduwa tubengawo okuwana omwana twebongebonge nga mukwawo deni buli muntu amale ajje yajja mukide bulungi wano bwe batuzaire ayeera ensi emala yatusola mu bitundu ebyendawulo abava e Kampala ababa Iganga ababa Idinda ababa Mayuge ababawa so lono lubona kunti tuida ono 8 kumunana bali kumunana tuida gano with the big man Yazid Yolisigira leading the team tubenga twekunganya era mulikuja kubona ku nefani bya baseeka wano nga babalira mu okuduwa abaseeka babalira mu kwa basamaduwa so nga baseeka kujja kuba wano babe basomeddwa tubeewo so nekyo tuba n'ensonga lwaki tuli wano basebo ne banyabo mwe bali kubaako era kamba toliko ku yemuzeeyi eyasigalawo ba muzeeyi baife atukobere ku ebyafaayo ebitono ku muganda we omwami ono yennaye baba waife n'omu ku bamuzeeyi abasigalawo abazaalibwa batono weefo tuli kugezagezaako okwongerako era neyali omuto kuba baba bamweta Muzire Iduma oba Muzire Juma mulusagalo lwenekene so muzeeyi tusanga era okubona ku YY Media inzi Yazid Yolisigira yowuliranga ombona ku mitembagano inzi owebisede mu bikado so muzeeyi we naawo nga tukali kweyongera isookola museeko bali tubona Nsimye basoko bakubye salamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemi Muzire Juma ali kugerwako nkoma wabakulu bange nga Yolisigira Yazid bwaba inonoire tusibuka magunga mubuna magunga kiri mu igombola ki mu Imaniro sub county Mayuge district. Okay. Ekyalo kiri magunga automatically. Twazaalibwa abaana mukaaga abalenzi basatu n'abagala basatu. Omwami ali kugerwako yetulisomera dduwa ku saawa eno ayitibwa Ahmad Ediroma. Ekyalo kino kye yasenga mu kyali kya mukazaako kyali akatanku. Yali mwana wa kusatu. Basenguka okuva e Magunga
nga baida ku mbeera ya kuba ati bali kujja wa mama waabwe muto. So enabitambala tiye bazaalibwa aye baidayo bwide nga baidayo mama waabwe muto. Yaliyo mama wewe kye yali nga bamweta Hamida Mutesi ne yali yaira ku mama waifwe Mariam Mutesi. So abazaalibwa ebugweri eibako ewa Gatama. So bamuzeeyo okwidde eno yesewa muganda wa mama bwaibwe ne yali nga yafumbira luuyi eno baida kuko okubona kuko mama bwaibwe. So baida batyo okuloberayo kyalo kyabawoomera oba oweimwe tubyali birungi. Tigali buzibu bwona aye embeera ndowooza ne yabasikiriza basenga eno basigala ye mama. Aye tigali buzibu nti oba gaali okuyiganizibwa nti oba baali baibi. Aye bene lyali idembe lyabwe kuvaire idembe mu baana lyaliwo. Abaana bwe bavuerege baide eno ye mama waabwe deni abazaire baabwe babaleka. So obulamu bwe mwami Ahmad Laba bwali butya yali yakola biki eni na bitambala? Ahmad Laba okwiramu otegeera nga mukindaji yavueyo nga mukindaji. Yava kwene jambia majambia dagala ebintu ebyo yabyagaana eno byona yabitandikira wa mama we nga ayagaineyo abakola omulimu ogufaanana oti n'ogwo ndowooza n'abamusikiriza. For example nga Badi Rubaligeya Sizo Omuhalidi abantu abo ni mukoirume bwabwe yali afumbirwa mwani nabo omukulu bamwetanga Badi Lungobi. Yali afumbirwa mu iduma mukulu gw'aba Ahmad. Ndowooza ne yabasikiriza kuba yali mukindaji. Okay, emirimu egy'obukindaji muzee yagikolanga atya? Muzee Ahmad Laba mirimu gyali giti egy'obukindaji? Emirimu gya Ahmad Laba gyali mirungi. No, yali agulanga nte banga atemera abantu. Yali agulanga nte. Aye ng'okusooka nga omuntu ali ku training okuyingira mu kintu yasooka kutema. Yafuna obukugu ni capital yatandika okutema edidde. Era tiyakifunamu ku buzibu nze nkuze tibamugema ku nti bamugemye ku n'ente ng'abantu abandi abakindaji bwe bajja tebakola ki babagema n'ente ati mwibi akoze ati yebye enkoko yakoze ati kigaaliwo ku buzibu era tiyakisibibwa ku lwa bukindaji. Yo n'ensonga eyalina Ahmad Ono ng'otwere ku ekyobukindaji mirimu ki giyakola ku oba oliawo? Javuga ku obugaali yalina ekyedu kinene yasindanwako obugaali yasambako omupiira Ahmad Laba. Emirimu gyegini ng'otwere ku byobugaali byali byakwesanyusa mizaano ng'otwere ku bukindaji tiyanigira kuba mu bizinesi awo mu kulima? Okay. Yali mwayi wante ng'obukindaji bw'obwidinge nti ente yali emusikirizanga ng'asobola ogirekakaka yakola ki yajaya yakola ku iduuka lyali ly'amaanyi okutwaliza agalala gano munabitambala kumpi ne lyali likola ki lisinga abaibi baida bamuzinda nga alina omukyala ate babakobye mujemiya azaala omwami alikwogerwaku Yolisigira Yazid bamuzinda bamwiba batwala lediyo ku biseera ebyo lediyo baiden omwaka tikagwidukira bulungi aijali ja 8 hagati ya 8 ne 8 byo baida bakola ki baliiba iduuka lyali ly'amaani mwali mu mutabani waife nga bamweta Muwaddaala Mazani bamutoola ku buliri bamuzinga bwe baali bagolola bamukuba nti twebakize baabawo ye balekola ki ye balokola emaali. Muzeeyi wena omalikiriza abeebi baakobwa muganda nga yali asulanga owa muzeeyi ati webaza muzeeyi oti we bali kupakasa yakola emaali era tumulekeire ku rediyo eno eyindi awulirenga ku rediyo eyo yali sanyu. So mu kiseera ekyo muzeeyi kino kyamubisa kitya omuvubuka yali omuto nga atandise okuyayiya afune kasente emaali bagitwaire ate tukobeyo ti n'abaali nga batandise okwogerebwaku mu kitundu okwibibwakwe kwamukosa kutya? In fact okay yakosebwa ng'omuntu kuba bizinesi yali evuire bwe yali alikola Biden aye yakontuninga n'okujja n'ebintu ebindi bye yali alikola for example ng'obukindaji yajja nabo mu maiso
okay yakosebwa kuba yatolebwako aye yali ne yesigamira gandi era tiyazirika ino muzeeyi yenigira ku mulyo obukugerako kuba yali ku kyalo kuno yali defense bino ebikola by'obufuzi okwenigira mu by'obufuzi dada wefe yali kukumuna byabufuzi wa muzeeyi yabyegera eno ena bitambula yaida buli mulembe gujja n'ebyagwo ewaifu kutwalira baba yali nga yegalaine ebyobufuzi aye olw'emirembe gijja tegikyuka omwana ayinza okukola iwe kyewali tosobola akola ki kukola era eringombo y'abasoga nti fege tutenga omwana tutenga wakuba oti nenda asingeku so kyasingira ndowooza kali kyale kiyotenga omwana oyenda akole kyakusingeku yali alusinga ku baba we kubanga yali amutenga amusukumeko okay muzeeyi kisembayo ife tukuze nga muzeeyi tayinda gavumenti eni eri nga akobambo bamwiba sentede sente ki gavumenti eno ya Museveni de yaiba muzeeyi era yafanga tagenda esente edayogerwaku nti yaibibwa sente ni Museveni gayingira mu buyinza ogw'ekinaana n'omukaaga ntidukira bungi ndowooza ogw'ekinaana n'omusanvu gano kinaana na munaana bafaanisa esente basooka badisala 30% nga badisala 30% nga emiliyoni bakuga emitwalo 7 deni yabaira mu ndowooza kirege kiba kyali mu 87 kabiri yabaira mu 88 nga aba alina sente mu banka babasalira mu kabiri 40% edaali ku akawunti bamala okusala dino batwala bafaanisa 30% edaali mu banka kabiri edaali aba alina sente da mu banka abo babasala 40%. So obono maybe n'obukosefu bwe yafuna mu gavumenti eno. Okay. Kale iwo genda. Zena nzira bulungi kyakukola yenga tijenda bulungi. Okay, muzeeyi ebyo bibyo na gavumenti yo tujja kubijjamu. Tenda kujja kunonooza byentaidi. Muzeeyi abewo ne gavumenti ye. Bambi ene emboozi ya muzeeyi ensonga lwaki tulugana muzeeyi Ahmad Ediruma yetulu kusomera ddoa ebyo ne byafaayo okwebitono ebibye tebabona nenze mbibakobere mutegeere lwaki enaku dolero mbetikola nga alina okwidde eno waka ife olunaku olw'omunaana ono 8th luba lunaku lukulu owaife eno tuyidanga abaana twesoloza gano tuyira walala twasobera muzeeyi saala kuba yafa obulamu obwensi eno nti yali afuna ekiwumulo eky'emirembe era yena ategeere nti Kazende yajja ayife bakyali be tuli era tumulowoozaako era tumwendeza birungi byerere mwana so nensonga lwaki tuyidagano twabaako wano twawayawayamuku twamusanusamusamuku awo era ekisa kiri kujja kutuuka tumuteetereko wakakabaani tumusanusasanusaawo mwena ategeere nti abaana be ekituufu bakamulowoozaako yaba mwenda tijja kusirika wano mbakubye ndi Yazid Yolisigira ndi wa Busidombikado wojjo obwoimwe toyenda kukoma kwogera kuba byendi kwogera ku mbidi mba mbidi kyajo kyendi kwogera kutibuuziza mba mbidi eno yenakulira nalyanga ebikado nalyanga feno w'abantu wajja wali emiyembe amalaga wayonona mu muyembe mweno omwo so mbati ebigambo biba bingi aya ate obisira biba bitono so mwe bale kuba kubambi wetunamala okusoma dduwa n'okulya amasala imwe abali ey'abandi tutusobole kubaleetera aye ndiri akawo kaidda kutuuka mufuikire kuko obutungulu batairemu obutungulu bungi tungulu simu gali kibatairemu akawo mujakawulira mufuikire okwo next time omwaka ogwogwida ndakubakobera bambi mwena mwidde mubeewo next time tujakuteeka ekintu ekinene ino kuba jakawani banange kuba twena tuleta n'abembi gano muzeeyi yali endanga ina abembi ab'engoma twena tumusurprisinga mu okuwanodde muzeeyi tweta kukwana omwembi ow'engoma gano abembi abo abagoma abo twida anaida akikubemu awo muzeeyi yena yali asanuke twida akikola lwakalikya aye nga mu busiraamu kibona mateeka bamala okusoma dduwa bamala okusoma dduwa mala engoma dakola nati abuka baga ate ekiri mu Uganda lera omuntu wafa balekera okulira
bakaba kweta kujaguza obulamu bwe ebirungi byakoleranga ki obulamu bwe tuwabona kuolanyanga abakinama kina merere so ensele kujanga ekola ki ekyuka so bambi mwe bali kubaawo mwe bali kutwendesa birungi mwe nasaba Katonda abaga ebirungi bemwenda nze Yazid Yolisigira owaifa yendi eno busedde mu bikado